Halo guys, saya di Tasik. Saya lagi ketemu sama kembaran saya. Nah, ya, sama kembaran Mang Adeng. Ya, kalau di Bandung ada Mang Adeng, di sini siapa namanya? Adeng. Ngaran sa? Enggak say. Ngaran? Adeng. Hah? Adeng. Adeng. Oh, Adeng oke ngaranna ieu. Oh, Adeng KW. Oh, Adeng KW ya Tasik. Bisa nyanyi? Tasik. Bisa nyanyi tuh? Hah? Bisa nyanyi tuh? Enggak. Bisa naon atuh? Enggak say. Oh, ya anjing kasar. Eh keren naon kadang ngabuburit. Nulik. Hah? Nyanyi. Jeung saha? Ulin. Jeung saha? Oh, udah. Hah? Wah. Jeung saha? Wah. Eueuh. Sarangan. Heeh. Ada rek nonton naon? Gok. Gok. Wayang. Ayang. Resep wayang. Resep. Cepot. Rek nonton si Mot. Mau kalah. Rek nonton si Mot. Mau kalah. Hah? Ah. Tuh dalangna geroan dah. Dalang. Oh, salam heula. Eta dalang. Nah, kenalan. Saha ngaran saha? Adeng. Karena Adeng KW. Adeng KW. Adeng KW. Sok aji kasar gitu. Enggak say. Anjing ka pasar, itu resep wayang golek. Melek. Resep. Resep. Nu kumaha wayang teh? Kumaha Sora Semar. Hah? Sora Semar kumaha? Semar. Allah. Cepot sorana. Cepot sorana kumaha? Cepot sorana kumaha? Apa tuh cepot? Cepot apa tuh? Iya. Hah? Oh. Mau mana Allah? Beda panggung. Pasti mun peuting taraya di imahnya. Pasti oso kekalayangannya. Oh, nya. Ta ieu euy barudak, hei. Pampir teh ya. Sok jadi pampir. Oh. Tiap malam naon eta jadi pampir? Kemis. Oh, kemis peuting. Oh, malam Jumat berarti. Enggak say. Oh, anjing kasar. Kamana cicing ka dia tuh? Puasa tuh. Puasa tuh. Puasa tuh. Diuk lah, diuk. Capek diuk. Nu bener ngaran saha? Hah? Nu bener ngaran saha? Naon? Ngaran saha nami? Wow. Hah? Wow. Pawang Supriyatna? Heeh. Anjing ngaran aing. Lacik di mana? Aduh. Ima di mana Ima? Amis. Habis. Ciamis. Ima Amis ya mah. Emang. Boy mana tinu bodang sih mah? Jamanis. Amis. Ciamis. Ciamis. Aya lulus aya band lulus. Aya band. Oh. Anjir. Edan underground. Terus sok underground. Ajar edan metal. Apal ka Manjasad apa teh? Saha Manjasad teh? Tuh. Kayak sahanya vokalis metal teh saha sih? Sak. Hah? Darso. Apa Darso? Yang sok lah. Mus maot ya lo Darso mah. Iya. Gedenya. Oto, gagah otong ya. Di mata di Ciamis. Itu jauh-jauh kali jeung saha? Udah. Oh, jeung barudak rombongan. Di marana? Lawan. Lawan. Dagang kali ya, dagang. Atau mau aya teh panggung rijing? Panggung. Anjing. Oh, lain. Panggung. Oh, panggung. Pagawe panggung. Hah? Naon? Pagawe panggung. Lainnya nung. Oh, belum. Ih, kasar. Anjing kasar. Iya keren. Kang sa tadi ngaranna teh? Wawan. Wow. Kang Wawaw. Iya pasti bakal viral ya. Ya. Si Gamang Adeng ya. Jadi artis.
Nah, iya mah yang jadi artis. Ya. Wow Aldo. Nyanyi heula. Naon? Pada hari Minggu we. Naon atuh? Underground apa? Anu apa lagu naon? Underground. Apa? Hah, lagu metal apa? Oh. Sok. Becati guling. Ngomong guling aja. Biasa. Naon atuh? Lagu kencing nanah. Iya. Oh, apal atau mah kencing nanah, nu aing kencing nanah. Ngomong aja. Biasa. Nya anjing ka pasar cenah. Nya anjing ka pasar. Meser kanggo lebarannya. Heeh. Ieu bieu lomba naon di arep? Yo. Hah? Nulak. Oh, lomba dulag. Oh. Apa? Dulag teh kumaha? Oh, di Tenggel. Allah. Yo. Oh, takbiran. Heeh. Lebaran di mana ke lebaran? Ini dia amis kuih. Oh, balik ke Ciamis. Oh. Hari di dia di Tasik, di Tensa. Apa? PL. Hah? PL. Naon? Di Tasik jeung saha? PL. PL. AWW. Oh, anjir jeung PL awewe cenah. Naon PL teh? Iya. Ada. Itu wayang. Gelis. Yo. PL. PL. Oh, yo sok no. Hei, PL teh pemandu lahun. Apa? Sia emang masuk sia mah. Nah, PL cenah sia mah cicing jeung PL di dia. Oh, jadi Samarahan PL. ente teh kukutan anak PL. Heeh. Dikukut ku PL. Heeh. Edan. Terus sok dibere sabaraha? Per bulan atau per minggu atau unggal poe dibere? Nah, nih. Hai, sabaraha eta PL? PL sabaraha di dia? 10 naon? Aku. 10.000. Oh. Murah di dia ini. PL mah ngeuna amis. Hah? Amis PL mah. Pakai masuk. PL mah dijieuna dina Wi. Ah. Wi jona aya gulaan eta PL. 10.000-an nya. Aduh itu. Kosong. Mata ge. Cerot. Emang tuh kosong. Osok itu Emang. iba urang utaramanya. Oh, tuh emang tuh. PL tuh gitu. Urang mah apal ngaran teh apa rupa nu kumaha PL teh teh apa? Pak. Hah? Pak. Nu kumaha? Eta di eunekeun coba ditotkeun atuh. Kumaha? Lu sama Om. Lu malam aja. Hah? Lu malam aja. Mana nama lo? Oh, Kodet ke dia. Bek dia. Kodet. Yo. Det. Bek. Ah, dek wae. Det. Oh, dek we lah. Nya ese da panu ieu na gigina. Arek make behel mah. Mana? Make behel. Ari huntu ka mana? Huntu ka manakeun? Kabuh. Labuh tinu naon? Moto. Standing. Oh. Edan. Ulin ke Bandung nggak? Mana? Bandung. Ke Bandung ulin. Osok ulin ke Bandung tara. Masuk. Jeung saha? Ke mana ke Bandung? Ke Bandungna ka mana? Ka mana? Hah? Radio. Hah? Ka mana? Ka Bandungna? Kape. Ka kafe. Masih. Oh, Tasik atuh eta mah. Kape asik. Oh, ka kafe asik. Ide. Oh, anjir DJ. Dan jeung saha dibawa ku PL eta. Oh. Terus baulin. Oh. Gelis teh. Gelis. Mana enak ya, Bu? Oh, amis. Oh, di Ciamis. Oh. Oh. Jauh atuh da. Sugan teh aya di dieu, mun aya kenalkeun. Cita-cita jadi naon? Nah, men. Pemain band. Ceng. Slang. Oh. Ngefans pisan ke Slang. Oh. Kasahana Yo. si Bim Bim. Oh, bikin. Kasih kakak tahu. Adalah. Oh, kabeh. Kape. Nyanyi atuh nyanyi. Cik lagu Slang apa? Nu mana? So, duet jeung urang duet. Oh. So. Ku tak bisa Tahu. asik. Terus jauh darimu. Ku
tak bisa jauh dariku. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu tuh saudara-saudara. Wow, jagoannya dan doakan lah cita-citanya sing tercapainya. Jadi artis. Jadi artis. Oh, jadi artis. Baiklah sekolah tuh pernah sekolah? Iya, Kita pernah. Dok, iya aya bahan ngaganti nasi koko ya. Nya, partner. Aya bahan ngaganti koko ya partner ya. Oh, kade saya kok. Ngeband sok kene ngeband. Masuk. Boga grup band. Seberapa orang? Anjir. Logo-logo teuing. Enak. Udah. Oh, pemain gitar. Ini dua mang. Oh, adiknya pemain naon? Drum. Oh, dua. Enak ini. Oh. Main drummer. Ternyata Wawaw ini drummer pemirsa. Dia ngefans banget sama Slang. Kalau ketemu sama kakak Slang sama Bim mau? Mau. Ayang? Nah, mudah-mudahannya kakak Slang nonton Bim. Ini ada yang ngefans banget dari Tasikmalaya. Ini ada Wawaw, ya. Wawaw Aldo. Ya, penting mah sing sehatnya, Kangnya. Umur berapa tahun? Hah? 10. Tuh. Iya masa kata naon 10. Umur 10, harga PA 10. Oh, 10 iya juga. Wow, 10 iya mah. Saudara can? Lah. Oke. Puasa kan ya? Puasa tuh. Muslim kan? Muslim? Muslim benar. Muslim mah berpuasa. Kayak ada yang adan heula maghrib. Pas adan maghrib karek menang. Karek menang buka. Eta. Nama ngabuburit we heula. Iya, ini anu. Hah? Kebok. Nya wayang pan ke. Ala Allah, enak tang. Acan pan itu dalang mah. Hah? Di jalan kene terus. Dok. Yo. Kadieu sorangan Wawaw. Oh. Suka teh jeung balad. Nuhun Wawawnya. Nuhun pisannya. Nanti kita bertemu lagi dengan saya. Amang ke Bandungnya. Siap. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Wawaw ya. Pemuda yang ada di lapangan Dadaha Tasikmalaya. Dia punya cita-cita menjadi pemain band ya, dan dia ngefans banget sama Slang ya katanya. Dan giginya rontok karena Wawaw jatuh ya. Standing dari motor dari apa? Standing dari genteng. Motor ya, standing dari motor. Motornya kemana dijual? Jual. Ya. Di razia. Sama polisi. Aduh, karunya Pak polisi cik atuh nu kieu ulah ditilang. Udah. Hah? Udah kayak di. Ono barudak hiji. Oh, benang. Beunang. Di mana ditilang di mana? Raket. Hah? Di dia. Oh, di dia. Tuh awe gelis tuh wow. Tuh. Nya. Eta, eta dua tuh ketinggalan itu. Heeh. Ya tadi. Heeh. Gelis tuh. Dia orang Tasik gak gelisnya. Boga ka Bogor dinya teh. Henteu. Jomblo meureunna. Mending iyalah mending fokus ka band heuh. Fokus ngeband. Nyalung nggak sok pernah teh nyalung? Hah? Nyalung? Hah? Ya main calung nggak? Pernah? Dan ternyata calung ayang ke peting sanggeus tarawehan ayang. Ternyata Wawaw juga cinta seni budaya Sunda ya. Dia tahu calung, kesenian calung. Seni Sunda naon nu apal? Wawaw. Nu apal? Kesenian Sunda selain calung naon wae? Nu apal? Calung, terus naon deui? Darengong apal? Aya, itu tuh. Mana? Bener eta? Oh, Benar. Benar. aya. Aya. Ngiluan aya. Ngiluan. Jadi kudana. Wah. Boga duit teh? Henteu. Ini enggak soy.
Kayaknya jajan pingke geus ada daya nama mah bisa jajan ya nama. Iya. Ya, luang mobil itu. Ini luang mobil. Oh sarua. Oh, luang mobil. Ayo ta. Sarua mobil. Aduh. Sarua berarti siga Upin Ipinnya. Ini tuh. Tadi tato gini kan aya. Eta ditato eta. Tato naon ningali? Yang. Hah? Yang. Oh bintang. Oh di luhur itu. Heeh. Hebat ternyata cinta bintang juga ya. Gede bagi ngerti itu. Alhamdulillah saya bisa ngerti bahasanya Wawa ya. Dia bisa komunikasi, cuma karena terganggu ini giginya rontok karena jatuh dari motor. Standing. Itu lomba naon wae wow tadi. Nah, Dula gungkul. Tadi lu nyanyi nih sa. Ini Sasabian lain. yang Allah. Awa. Cenah Charlie. Allah. Awa. Nah, Oh, ini mah Charlie, lain Charlie. Tadi teh PL teh sabaraha di dia hargana teh? Allah. Tadi aya cenah. Aya. Sabaraha hargana? 10. 10.000 10.000. Oh. Urang meuli hiji ha. Ya duitna. Ya sabaraha ya? Duit sabaraha? 10. 10.000. Ah. PL. KPA apa kadenya? Ya. Wow. Oke, subscribe Aldo channel. Subscribe Aldo channel. Alan. Subscribe Sip. Aldo Toto. channel. Alan. Iya, subscribe Sip. Aldo Toto. channel. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nuhun.